Üdü günün gündü görəçilər bir okurduk de ölü hükümetten olonqa ıhıqıttan ehiyaka uruy aykal de bugün ottan bu batça çügey günne vattaq sılas günne ton de bu ıhıqpıt salgı baran her okurduk de. Bugün iki konu strateji bu halakını luhugar ülelen xamnan olonqa ıhığın ehiyaka sırdatamıt ıhıq tığının jeğitigar okutugar ingerdakpit boldun. Onna bu bilgin ki 5 ças bolla yürülək sabıllıyta bolara oloq ağayak müyte xalla. Elbək kürekter bollular, onna barıtıgar kıyılaqtar, mumur kıyılaqtar köhündüler, ol tümüge bugün taksıyağa. Tühü şeyhak bolu dihanatını bilir. Daha çünkü ıhıq ayılgata ölüyokma ayılgata olus kere Jona sergete oloqtaqtar olus yürek öte bihigini körüstüler, onna bu kelbit respublika bit uluslardan aras sportsmenleri gılcıtları. Devonnattan körәчләр бит эме җәгатьер оларыңга таланка ыгын көрбүккүт, олонконы эстеду хуестибиккит болу денерне бит. Аны таханын өсө биһиге устан арас материаллары белемнәти бит. Онуха бу ток бар терәһини барытын программандан көрөммүт бири да халлар бакка бартын сырда тахататы бит. Онны спортивный көрәктеһи болуун, культурный терәһинер болуун, олонко, охуахай, Чабыргак, тоюк, дегерен комуз, дегерен ыры. Çatuguz tuğbudu elbette loğu bihi Saka nasyonalik ödürehine kampanya ayar bölüğü de bu körəçüler bitiger Saka sirin körəçülerge bu olonqa hığın barı öttütten barı kayıs katınanca kördürdübüt bilhinerdübüt öse istoriyatın kıtarı. Onluk onna ölüğüme korata eme olus derin bay istoriyalar korap bolar ol korat tohunan eme kepsah öbüppet itenne bu korat pamatinliklerin onna istoriyatın kereheller tutuları emek ördürdübüt itenne ölüğüme oluğun oloq qatalanmat ayılğala kere köstüyle ayılğata barıbıt duhatın salamnetta hanabıtın kennörtte hürgebütün kötökte kırcık kihere oloq bile tuta bu anya qoçturukten attağını kihürgete kötögöller. Onun da gündük öğretçiler bit bilgin ağayak minütenden olonqabutun bilginler spektakl bitim bilginler yakka. Hatun bilgin olonqa teatra bu olonqa hığın otun sürünür bir sterilite bu hütnülelir onoqa bu saha SSR Suriyaçıların soyuhun çilene ölüxüm oluğun bilillah olonqahuta ırıhıt, toyuksut, çabırgaqsıt Mikhail Terentьевич Шароборин kumarap Vattaq balaton yurdaq ulu darın den olonqotun spektakl bıhıtından olonqa teatrın tururutugar bilgin körüqqüt ondan bihigetton bu kendi bitiger sığına belemlenen bilgin spektakülletin sağlığa ondan bu spektakl kenditten yürülək sabullı bar boluğa. Onun gündük öğretçiler bit ehgi de bu kök ekranıtın niger bilgin spektakli körürgütüger ıngırabıt. Bargıtır olonqalı doğuya körürgütüger ıngırabıt. Eylek tölbelere körüqten erikez dikti kere doydulaq sayağas ıllam jonnoq ıtık oloğuna törüt oloqtoqtoro olonqo tuha den ıraqtan çugastan attan kelbit ıtık manı ılcıttarbıt Uyguyan oloqtoq möttəq dırgıl sıttaq saya oqsor salgınnaq ölüq mesirger olonqo bu tığın algıhınan ayqallatıbıt toyugunan тускуллатыбыт. Уважаемые исконные жители Алекминского улуса, потомки эвенков, якутов и русских, испокон веков, живущие в братском единении, на берегах матушки реки Лены, почтенные гости, прибывшие сюда из дальних и ближних уголков, отпраздновать с нами Ыхек Олонқо. Да будет светлой наша будущность, да возвеличится наша дружба. Уважаемые гости республиканского 14-го ИСЭХа Олонхо, приветствуем заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия, председателя Организационного комитета
по подготовке и проведению национального праздника Ыгых Олонхо в 2021 году в Алекминском районе Местникова Сергея Васильевича, министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрия Степановича Куприянова, главу муниципального образования Алекминский район Николая Николаевича Харбина, заместителя директора филиала Нерингринского районного нефтепроводного управления «Транснефть Восток» Михаила Сергеевича Дмитриева. Олонқа ығығын ытығманы ылдеттара. Сысыры сүріятчыларын союғын челене, өліғмөр юнын биллиләқ олонқа хута, ырығыт, тойықсыт, чабырғақсыт. Михаил Терентьевич Шараборин кумарап, уаттақ болотон юрдақ, улу дарын олонқотнан испектәгі, олонқо театрын туруру тугар, көрөргү түгер, ыңырабыт. Уважаемые гости из цеха Олонхо, предлагаем вашему вниманию в исполнении театра Олонхо спектакль по Олонхо члена Союза писателей СССР, знаменитого алекминского сказителя Олонхосута, таюксута и скороговорочника Михаила Терентьевича Шараборина Кумарова «Богатырь Улударын», играющий огненным булатом. Художественный руководитель театра Олонхо Андрей Борисов. Режиссер-постановщик Мария Маркова. Режиссеры пластики Екатерина Павлова, Зинаида Сафронова, Арина Рязанская. Авторы инсценировки Майя Власьева, Дмитрий Хаютанов. Сценограф Михаил Егоров. Художник по костюмам Сардана Федотова. Спектакль «Богатырь Улударын», играющий огненным булатом.
Kıcıl bıhlanaq mındatıgar, uruk kucon oqsuhulaq oloqtorugar, erketəği oloq etihilaq ertteğine, ünen ürdüğünmaz tağ, ünen köbür ottağ, siten üner sibekkilaq, uraqa hısehennaq, uyku bıyın oloqtağ, orto sibet toytuga, ütü doytu, yüesken turar ebit. Sirin sibetin körtöqqü, üs kirbet küderik mağan künnäğe bit, üs kirbet biherik kıhıl ıyttağe bit, ile sılçar yeyiq sittağe bit, köste sılçar cıhıgıyttağe bit. Bu sirin toydutun erki-erkiine, sette uan sette cellik silistağ, ağız suan ağız adar muduktağ, günde kötte üs ili tölü barar ürün kömüs nüyesin tuastağ, Öйте kötte, iki ili tölü barar kıhıl kömüs çimetçileğ, sağa kihi dalbar çabacağın kurduk, sarabına sebirtektağ, çoran ımya kurduk, lohu kuras duvaraqtağ, andoydu mahıttan aharı uladan ümmüt, ağız sabağalaq, aldup hatınma seligelen siten ünen turar ebit. Andoydu kine bol but ardu katınga törkü mutuğun cekinnen toyon ki toğunuğun tokuçu tuttan turarın kurtuk tokur mutuk var ebit. Ol mutukka toğuz munnukta kök tas bihik oğu bihige ıyanan turar ebit. Bu katın soğuru öttüger xotun jaktar xolun sağa tokur mutuk var ebit. Bu mutukka sette munnukta kıhıl ebiren tas bihik ıyanan turar ebit. Bu oğullar üs ıyımerci tüğüneden toqtabakka küneden örebekke öhök kanınan ıtaspıttar. Manныk kanınan utuybakka ıtahar toq anya oğullar boluqtaray. Manныk barbaq mayılgılaq möke oğulları andoydu ayım nitigar tölköleten tıyız xan jılqahıttarıgar jılqalatan bastarın batardaqqa söp boluğu den. Ürün ar toyon dobun hallan ürtünäğin orotu munyan, munyak tı olur bu da ühü. Whoa!
ықта қанынан ұтасып бұттар болмады иелері ағалара уран қайтан ураты ағалар төрөбүттерден ағалан аққастан бұрақтылар буманнық үчігей төлір үтчаты төттөрү домнур сатаммат бақойут жаллақ соргулақ келер кескілләқ жоннор болуқтара бағара Boğulur ölür kanı ülçü bilbet doktor kanı doluy bilbet ılcar eti ırastık bilbet bir türdük oloqtoq ütü bu xatirdar bu oloq tuz taxtar bul bullağını üstü qarıttan türgete tağını Bütardağını Orulur odut sılga deri Uduyan duruk dostuk Ulu bu kadır bu Bastağı ağıtıqtık Bıtta bıtı baratıqtık Niye doydu algın olorduqtaq Çayı soğuktuk Örgüz kılanı Ütüllen atıllan ölü soğuktuk Vattaq boloton yurdaq Varadaq etinde hüellaq Oludarın boqatır bolok tostaq Bu kısatı Kıl bulur attaq Kırık tak ünüler
boqatır bolok tosta Сөйтін ағын көрәтші болла, ол қара төдігар тақсан, қара қыланнағы қампы үктір кехі болла. Ол убай кехінен аттанна, күс балыс күйінен аттанна. Болыр доқторына елін қаллан жөгіжіз күнна, арға қаллан арылыз күнна, белі оғылар үрділергер үс маған көтір кыл кәленнер, әркие ұллан бардылар. Hula,
Otun isten sergalen turun Alları doydu dağı Caray haymağı Orada doydu canon Dör ağlarım Depteri dondan İder süevleren İnler yüktüyen Ütüekileren Barısi durallah Сылга утуян туруаһоң Өс қаран yüken tügәғинәғі Күп қара уыз долорғаға Таңнар таңаскын отчоға туттар яғы Долорғаға тулуяр әккін сіңін отчоға аяға Kuruduk, öyünü henüz kebit yüelenle güdü baltım. Orulur o tutta gırık sılga, uduyar günüm bu Allah. Bıral kannak, bırahay. Söyle
halın kılıp olur sanağın kara betek Yebitin kenniger eten baran ehtiyek elin öttüger körön baran çıpçılıyek betre öttüger epit tolum duvarana elin tığga ehillen tuman çaydır kuyda çoy muz butarıyda köyün kussımıtın sağa köy muz kühügüretçi tüspekte talpa muzla hıgıratçı tammalata öğreter bolbata kırkıska miner kıhıl buğulur at enniger kelen horya tebet üstte tuttar sebet oluru bare bit tangnar tangha siteri belemden mitebit. Atın ottölügün kımnıtından tas kuğundal 90 kebiste ol kennitten at bağı anyınıtın anyınan kebiste sılkı bağı tebinitin tebinen kebiste öğreter oyan nabutların beyleri de bilbediler keme hama billibet kelemen çağılak doyduga kiren kelliler. Orduga sürbe atır moğay valattaram. Süz orduga sürbe tıhı moğay kırgıttaram. En ulu habarıta üyere kötü turanıt Üllesten üssenin künneta ayı ehyeha kündü ettek gün gide köstü suağa. Irak'ta buallarıgın çok astak istengen barı
aybar vattaq balaton yurdaq ulu daran bu hatırga balıtın giren ottaran vat malayga kaytaran sicen mara yana kurcağata sen erenleri diyen tıllı tarada Ne diyerin kıtta beli kıhıl buğulurat, bılırgı doytudun diyeke günlükte aksiri kötülüğü turtta, konukta aksiri kuara turtta. Alaha diyetiger tiyen biren keren, ulu darın urut kayta oqton tuybutayda sonnuku tuybutunan sıtar ebet. Manı görün baran bili at, bili buğu kampı tabıya tarılatçı bağçı tıbırar, nekiretçi bağçı kisti, tıllağ östök bola turtta. Akbın tarılıkbın manılak baltın gene miner minede kıl bolor sana gostiyen gellem içim yedeyde hatunum kuğanaydı vatmağay bu hatır komun sitiminen eriyen ılan mora udugar bıraktı yen kürcağa ağılıga bolo iti solbun irden dağ solbun doluydun dayan ubayım yen ıttan Ne diye bütün kendiger bılır gıttan çangır bit kar bugul jetin kampı tığılan kebiste ol gınan baran turan olorat üstte mağan hallan deki badarı körtte ıras kolahınan ıllan barda. Doydu tağı ürdök ütü törütörüm Kanak cabacılak kakay badvo sana gospun tatardı
Elin gitarı elin hallan cebiciz kınar gadılığın narga hallan arılız kınar gadılığın kodu hallan külübüz kınar gadılığın soğuru hallan kündeliz kınar gadılığın eten baran eti gılin öttüger körön baran çıp çalıyık betere öttüger kurulas da kuğunas tığır gadılığın kannak cabacalak kakay kıl kelen inniger horya tebet üstte. Esten toruy etçik Çöngüz Han jılgı tara jılgı kan toyu toro epet tılların eyeket yerde bin hımınay barar künger esnüken tügeger kököney bakınay ustarga çiyen tuttar sepkin tangnar tangaskın oңор toruang Küp kara ustaya ne haber bir yerde tardı. Elinge bebitin kenniger ulu darın bu hatır oya turan ekkirete atının ırın aktatıgar anyan kebiste atın ürdüger olara tühen baran üs salalak çeki kul moha komüniyetinan öret alayan barda. Hıt! Hıt! Kanay us balta hütta kökönöy us göçüttak köp kara us toyan de balvanga tuttulara manyaktak batasta ereyge tangnar timir eresyenke tangasta karababı dihin kaydı badgına üktebi dihin öğüllü bedgına oksubu dihin amattu badgına oңорон куло тоян
Canarı anıttan bile yağın Tübüle bikken Tüngnerer Olca bıkkın Ohtoror Kırılık ilbiste kaybadan Amagay ilbiste koppaton Oğalak segeryem Uroy Uludarın bakatır uharbıt ualım Kanağın kanağız ötanga ergilerin sağına ölüm bayıtın toyon ki süllülek sürağına köyte koyakta ağalar usterdüger tuttuak pa No,
Gecin vara içite bol but Timir nur alcına burguga bir yerde tardı Hat! Hat! Atın ürtüger halçayıtın köpüt karavlar körtük kaptaskına düştü. Bugünen baran ayan nabut soğulun ustuna haturda. Arga hallan alın çaygar, argağına ağız mora arta harıtıgar tiye beren kelpide. Ağı sayı kırık tara motoru sedir batı giderim ben yetek ki bul beni bultan bulup beni bulan tiyen kallim Sötan utuyansın yanıqpın, sıla kaybın tarıqpın. Telgeq tağas kütün telgeq, sıttık tağas kütün sıttağ, suarğaq tağas kütün belemde hem. alcar kaybıt kağıra Kendine nicam var, kehi koyak, anastom. Ayı kırgıttara ay mahtarım ebikket Ehgetini bu abahı ayağarı kallaran kebiher acaz satamma
temir mıralcın bu hatırı Ölerin öler dübet Anı tas mıralcın aburguga Tir yerde tardo Yen baran atın samıtın lapkına son kebiste kulgağın tığa yer orulost kınattın tığın kurtuk suptu kogunu düste Öğretir bolbata tuman çulor ağlaq buz çulor oburguga tiyen kelle Aralamıt kağıra Ennidengi jonlar kehi koyok oңостум Ayı gıtıgar algıstanın Gün cana gün gütüger katın De etenge ergidakpine o arulur o tutta gırık sılınan Çogaz cammun ıksalaktı kıngırdım Aragaydak kümmütün ol künye öydük Haro! Haru! Beli inge diyebitin kenniger xannaq cabacalaq qaqay dola köksütten tört timir tire kınatı ünleren kebiste manyuttan üst salavat motoru ünleren kebiste
Otunan uğdata üst tanıtıttan üst uvattaq sındığınan tıbıran kebiste. Gelin öttütten sırdık kım otunan sıptarayan kebiste. Sette tatalgalaq dört tüller kara kolorgunan cehüllenen kebiste. Öğreter barbata bulur kımın kubu hatırдар oksuhar çığıstay bolaktarıgar tiyen kelen. Kanaq jabacılaq kakay dolat, on tыңırağa kalıgırı düste. Aptarıda bol bud, bu atmağaya burugo. Buruguna sınak muhun kuruduk, öyünü henü eskabi tüyelennak ütü baltıbın. Aspıta diyengin anıttan albın nama, barbıta diyengin törüttü künnemi. Bar bu Allah'ına beyetin ağal, elbüt bu Allah'ına uğun ağal. Bay bay! Siz orduga sürbe atırmağay valattarım! Siz orduga sürbe tığmağay kırgıttarım! Bu kabarı munyuston biyeha künne takayı kündümün gazettak kün kiyde köstüye suağa de soğoy kanıgar suğmağalan körün minniges edin menyesten körün haptırdı Vatmağay bu katır attak giyini aymaktarına hapıt diyen bari canına maktallak olu. Söz orduga Söz orduga sürbe atırmağay valattarım. Söz orduga sürbe tığmağay kırgıttarım. Küş ölüne küş köme bualım. enelleküne avcar kaybı dağıyor arallamıt kağırı kendine canlar kehi koyok oğustum.
tüger olaqtaq ütütörterim. Burgunasın akmuğun kuruduk eynühen yeskebit Yölennek ütü baltıbın aptırdı bu albut vatmağay aburgu Derin muara yönüger küzege tiger siyeten kebiste bu mani Cılkakanları tanınırık tahı yaktarın ılangın Kötöktörün körüyökün töhülük Kaçalık boloy Yetergen ürdük kalan hola örgöz dolan bu katır bolabın bu kırın hastayı konu Getitten kerdiler odundan hoңa ulak Oyoğum boluqtaq Onun migin gütüt hoңostorgun Söbülür bollargın alatının Arana çılan kömüstünün Gömüsken tarık tustaq Tayana haber tir yerde tarday İnki karabekir ki vattaq balaton yurtaq uludarın bu hatırı Sette kıtğahınan ıdır taranılanlar Ot kudulu baygalga üstte yüelen umsaqtadan oldular Küp kara uz tayana
Köp kara uz tayan da bu bılır gıttan üte canlar butun ıstağır canapıt tayan ki süllülek süreğine kehi koyak ağalım uster düger tuttuk Haru ortadaydın diye ki duaya tutan kebiz İyi gibi tatın Ürtüger eliye varan tüste alkarsın tuaralak arhan ayan solunustun günlük taksirtleri kötü öğrete turtta konuk taksirtleri kuhartata turtta Edin kerbeni lehegiretçi turuoran kekkeleten git Katın kerbeni ağız beres tesirinen adarıtçı anyangıt Ağız salalak aça sol kotu tabıgıratçı tammalatan Uruytağ tühülkeni oloqtağıt Derin dalay tühülkete tüheren olurarun Siyellek sinyelek siri kara ihikkitin siteren kekkeleten olurarun Kökülek terbestek kögür ihikkitin cüretinen könyerin olurarun Bacıgıras oyulak matar ayağı Paratınan kanılan loçuguras oyulak çoran ayağı Lohugurat çok çolan olurarun Törür sühütürtü cühköy toyunga kayık almak talt birer Ohuardağ jargalak uruy tusku hamoskutun Jorohoy tuk tuttullu kurduk tos koyan olurarun Ağız ilek an doytu aykal arkıstağ uruy oloqtağ Tuskuduğu hollaq tuykun buhatır canlarım Tuttar septerin toluru tupputunan tohu yoktunlar Irılaq sehennek ıdık kohan ıhaqtağ Irıhıt ıçattarım Illık kurduk ılınan tuo yok kurduk tuttunan tohu yoktunlar Diyen ulu darın anan eppit amanıhın alk kıyanılan ayı cana ıhıh ıharga terimmittere ebite ühü.
Аймақтара уран қайсақа биге Ортадай дубу жалун илі бітігер тұтту бұт Burgunasınaq muahun kuruduk Öyünü henüz kebik yelenək ütü balıtın Ortaday dumcaludu hadiyen Künge üste töktörüyen Cinci yer bualır Ayühe doy duala Örgöz dualan bu katır Ortaday dumcaludu hadiyen Ennindeki salaya tutan Torogoro da tor Hoca dağıttar Arulur atut tögürük sılga Otuy batahu bunu tuyar kemim kelle Ja bu kabarı Jollak olağı tuskulan olar oğun Uruy aykal Aykal Michel Narın naskıl Диен баран орта хоронго кирен сыта таңытын тыха таста хүрек курдук тарылан барта көксүн тыха күнкүс үректехин курдук күрүлен барта
айы чорон аяқ болын тос холо сиппетәғин толоро буан торарға тымың торарға тымың Пусть эх белого изобилия в честь эпоса Олонхо народа Саха, объявленного ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия человечества, достойно возвестит миру об искусстве слова наших сказителей Олонхосутов. Пусть традиция создания и исполнения Олонхо сохраняется в веках. Олоқуна оқуругар аня, қочутугар кепсеңе кирбит кергелле ғаттақ, улу олон қоғыттар, албан жағақ ұрығыттар, ұры бабанча быча олама жоғы, Михаил Шараборин кумарап, Николай Барков паяп керақсетер иделерін, умсукутары жарықтарын салғабыт, әңсейлі қочутуттан түрітті, қаңыды үрәқтен тардылақ, көдөһіттен сетімнәқ, ойуынуға ұжуардақ, оқынуғай солы бұйопкен, уран қайберді болар. Үгіз омукта ғорус бұд өліғі мәселегер көхін келін олық сұйбыта. Иккіз дойдың остыбыд нөріктәйін әхілегер сақа ұрғатын тойығын чабы-чыбы чабырғағын тоғытардан кебіс біте. Айылардың алтығар ұлу тұнағығығын ұңырылағыл жыта, алғыс жыта бол бұта. Тоғы ғоны сылларға ан дойдыға әпағы өрі тұтар болтара, олың қоғы тойыққа сығын тұпсан бар бұта. Жә олынна доғыттар, оғына хайсалы бұйып, Көнәға көрей бите, көрегея ылла бұта. Күннәғ жоппон сергер, олон қолан доллағып бұта. Омық жонын сергетін сөқтөрігін сөқтөр біте. Кетәхиләқ, көйтүләқ, олон қобытығығын, дерін далай түхілгетігер. Ие олон қоғыт, тойықсут, оқынағай солы бұйып, келбеннәқ кәрі атын, өрі тұтан санығын, мәл жәлібәт мәңе атын, мақталынан аттығын. На сцене дети и внуки известного Олонхосута Афанасия Егоровича Соловьева. Для приветствия слова предоставляется Афанасию Соловьеву, студенту первого курса Якутского финансово-экономического колледжа. Олонхо ыгын ылжыттара, бир дойдулақтарым. Барыгыдан саман сайын үрің тұнақы ғынан еті істен әғарда болдың. Кемтен кейінна, қантан қанна, қолығыда кәлін, кәпсі-епсі дейір болдақ күтіна, Афанасий Егорович Соловьев иялын қоғыт сені бастығын үріктәйттен Афанасий Соловьев дем болабын. Мен әхем 1935 жылға намылығын тастақ нәхілегеттен түріттәқ.
Тыһынча 969 сылтан өлөхмө улуһун бастыкын өрүктәйгә алыр бута. Манна калягыттан ала нехилек улус усаран самодеятельныгар көктәхтүк киттене ылбыта. Өрөһөт тойуксут хаханют онна олон 90 ден алонга аптара. Кулбыйыл кулун тутар 30 күннигер бастыкын өрүктәйгә әһәбит Афанасий горы шатынан түмәлҗе арылдыбыта. Онна кине атынан кинигәләр сүрәхтәметтәре. Ялан кот Афанасий горы Соловьев онна кине алан калара. Онна 2 кинигәтә алам ахордах аман алгыстара. Түгәннән туханан әһәбин атын йетитәргә көмеләспүт әйәбит Sübama bolbut Jammutugar, Vasily Vasilyevich Larionovka, Maria Dmitrievna Larionovaga, Maqtalbın terdebit. Onna Afanasiy Yegorovich äppet tıllarынан tümüktürbün köngüllän. Saha kihite bäten olan qodun kölönetten kölönaga samay kündü bayanaston ilcasıl janın tuxары saha naroda uhun üyelerge tigindaq boluğa. Истибиккетен иһин барга мақтал. Пусть доброе имя прославленного сочинителя Олонхо, Таюка и Чабыргага Афанасия Петровича Соловьева вечно вспоминают потомки. Пусть основанная им в Алекме школа Олонхо имеет прекрасную будущность и молодых последователей.
Чите ытык чыбыстаны куттарыгар сүрдеригер иңереммет жоғын жоммут, кескилләк кес тылларын, жоғын нағаман өстөрін, эт кулғақ бұтынан истесерге ғалиығын, у қарақ бұтынан көрөбүдүлüөгүң. Инники кескиллер бит, ыллыктагы чаттар бит, өбүгө бит кериехин, өспөт, сүппет үгөһин, сиерин туумун, тоюгун, ухун тыынна голоң хотун, үйеттен үйеге үрдетен ихин, эппет тылым экчи боллун, саңар бытым, чакчы боллун. Төрүт тылбыт сүметін үйерет яқпет. Ие тылбыт илгетін иңерін яқпет. Өбүгелер сағаттан қалбыты қарысты яқпыт. Саты олон қобутун сайыннары яқпыт. Үріалақ олон қобутун ыпсары яқпыт. Тойуқтақ олон қобутун тұпсары яқпыт. Үйелек олон қобутун қаранны яқпыт. Звучит гимн «Да будет с вами сила и процветание». Слова и мелодия Марии Ларионовой, аранжировка Леонида Иванова «Люнкюр». Исполняет мужской ансамбль Алекминского района «Дуорей». Руководитель Александр Бекренев, хормейстер Зоя Бекренева. Yeah.
Algıstağanya koçutun tülkülük tühülgetігер, ortoduydu kördöğ jono, böğü küstəktəri kürez burcahanlaran, babıy macınıları mastardığınlaran, oruyda tuz kulağ olon qahığına nyutun teriyen, kol doyduttan kolon noktur koloğunlaran, tegil doyduttan tegnäkteri körühünleren, ağ bulcahanlaran, albanuk kuyan, sorgu kötögön, ахсым körü arıydıbıt. Для оглашения и вручения сертификатов спортивных состязаний Эрберде Урюмолан на сцену приглашается заместитель директора филиала Нерюнгринского республиканского нефтепроводного управления «Транснефть Восток» Михаил Сергеевич Дмитриев. Одним из направлений политики «Транснефть Восток» и ПАО «Транснефть» является поддержка спорта, сохранение традиционного образа жизни коренных народов. От лица руководства «Транснефть Восток» награждаются баутуры, занявшие призовые места, денежными сертификатами. Начинается церемония награждения победителя и призеров спортивного состязания Эрберде среди мужчин. 3-е место завоевал Евгений Иванов, Намский улус. Второе место Роман Риве, Мирный. Победитель Михаил Гоголев, Усялданский улус. Награждение призеров и победителя спортивного состязания Урюмолан среди юношей. 3-е место Сурен Аганесян, Алекминский район. Второе место Константин Осипов, Аймиконский улус. Победитель Василий Корнилов, Аймиконский улус. Перед вами призеры и победители спортивных состязаний Эрберде среди мужчин, Урюмолан среди юношей.
Для вручения наград победителям конкурса «Запевал Осохая» приглашается глава муниципального образования Алекминский район Николай Николаевич Харбин. Дорғон хуакайгы дойдустун тарғанан, тоғыз үйе тұқары сон сұрақтақ болуқтун, иетыллағы хекайгет илилерден сеттен, сәтті үйе тұқары сири или әргиектен. Рахтан, Чугастан, кәлбет, үтік маны ылжыттарға, тәриятчілерге, кыттачыларға, өлөкмө жонун атыттан, оны тузбәм апыттан, барға мақталбын терердәбит. От имени жителей Алекминского района и от себя лично выражаем глубокую благодарность всем организаторам и участникам данного знаменательного события Исехова-Аланхо в Алекминском районе. Отдельная благодарность гостям, которые украсили наш священный праздник. Все эти дни над прекрасной долиной Аннях неслись волшебные звуки Аланхо и благословили Алекминскую землю на доброе, на созидание и на развитие. Желаю всем доброго здоровья, счастья, успехов и благополучия. Номинация «Лучший запевала Осохая». Гран-при вручается Светлане Зетгенидзевой, Сунтарский улус. Обладатель гран-при среди запевал Осохая Светлана Зетгенидзева, Сунтарский улус. Для вручения наград лучшим исполнителем Олонхо приглашается заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника Игэх Олонхо в 2021 году в Алекминском районе Сергей Васильевич Местников. Орто туру дойду жонун серигетин тойон жолу сүрегін долгутары, қайғақта қарабырын қамсатары ымыла комушчуттарга. Сәңе кепсәңе уос номогор кирер, ыралағыры ымылақ, төлкөлөк тойук төргүләк, дорғон жаңсал олон қоғыттарга, қол жүктун қонкуйоғың. Ытыктабыллах олон қығығын ытык маны ылжыттара, саха серин олықтақтара, өліқмалахун жоғын мана жона әргеті. Бұйыл 14 сылын ұтылы бұд өліқмәк ұратығар аня қочытын алғыстақ түйіргеті түміктенер күні үйнен кәлі. Бігеге 2 күн ұстата Бу айылға бейті оңыр бұд кереттен керек өстілі аня қочытын түйіргетігер. Оғы қайдан үнкілі бит сақа ұрытын тойығын оройттан тұтты бұд. Уғын тыңнақ олон қоғыттар алғыстарын ехетті бит. Сақа ағын, күнер кімбіғын, алғыста қалажытын тотақана хаты бұд, сыға арығына алғаты бұд. Бөрі күштәқтері көз күрігіндерді бит. Алғыс
бахын эттебит, тоюк тойдубут. Уважаемые жители и гости земли Олонхо, вот и подходит к завершению празднование республиканского ысеха Ысех Олонхо в городе Алекминске. Несмотря на все трудности, которые сопровождали нас в период подготовки к этому празднику, праздник Ысех Олонхо состоялся. Благодаря беспрецедентным мерам обеспечения безопасности, которые были приняты на уровне всей системы Республики Саха-Якутия и Алекминского района. Этот праздник состоялся, и этот праздник является символом возрождения культуры народа Саха, традиционной культуры. Этот праздник является объединяющим символом всего многонационального народа республики. И благодаря слаженной работе органов государственного управления и, в частности, благодаря совместной системной работе муниципального образования Алекминский район в лице главы Николая Николаевича Харбина, этот праздник состоялся на ура. В систему подготовки и проведения Ысех Олонхо были задействованы все структуры. Это и общественные организации, которые своей активной позицией участвовали в подготовке и проведении Ысеха. Это волонтеры, это медицинские службы, органы надзора и обеспечения безопасности на транспорте. Это и интернет-связь. Благодаря компании Ростелеком была проведена связь интернет, и благодаря вещанию на канале НВК Саха за эти дни наблюдали за происходящими событиями Ысех Олонхо на всей территории Республики Саха-Якутия. Особая благодарность нашим работникам культуры и искусства, которые своим творческим трудом, самоотверженным трудом внесли самый посильный вклад в организации подготовки и проведения Ысех Олонхо. Выражаем благодарность нашим партнерам, промышленным компаниям, а также велика роль малого и среднего бизнеса, мастеров художественного промысла и кузнецов. Конечно, особая роль отводится нашим главным участникам этого Ысеха, это Олонхосуд. Особая роль алгысчитов, особая роль всех участников конкурса и соревнований. Уважаемые жители и гости Ысех Олонхо, но самое главное, этот праздник состоялся благодаря жителям Алекминского района. Благодаря вашему стремлению, желанию провести этот праздник Ысех Олонхо на священной Алекминской земле. От лица правительства республики, от имени главы Республики Саха-Якутия выражаю искреннюю благодарность вам за ваше желание на созидательное будущее. Спасибо вам. Номинация «Лучший исполнитель на Хамусе». Гран-при завоевала Варвара Степанова, город Якутск. Награждается серебряным хамусом. Гран-при игры на хамусе Варвара Степанова, город Якутск. Номинация «Лучший исполнитель Олонхо среди молодежи». Виталий Никифоров, Мегино-Кангаласский улус. Награждается сертификатом на сумму 300 тысяч рублей.
Гран-при среди исполнителей Олонхо, среди молодежи Виталий Никифоров, Мегино-Кангаласский улус. Номинация «Лучший исполнитель Олонхо среди взрослых». Гран-при вручается Александру Багардынову, Татинский улус. Лучший Олонхогут среди взрослых. Гран-при вручается Александру Багардынову, Татинский улус. Вручается сертификат на сумму 700 тысяч рублей. Болойың, көрің, истің, айғыттаған қочытын келбеннәқ кейнігер, жог-жойор салығар, 2 күн ұстата сақасыринәғі 14 олонға ғығын жоғын бәлеті бол бұд, ұтық доғаны ұстар ұнысымағылыр, ұстыллағы төжін, ұтуен өскәбі төрігүйдіғ, үйәбілі ұлғығар, алған арчылан атарар, долгутулақ ботыбал жоқ бұд, тиен кәлі. Внимайте, смотрите и слушайте. Настал торжественный момент передачи символа 14-го республиканского ИСЭХа Олонхо, проведенного в течение 2 дней на благодатной земле прекрасной макушки Аняхской долины, представителем Верхневилюйского улуса, где в будущем году будет проведен следующий ИХЭХ Олонхо. Айқал мекелі арғыстақ, аня қочытын долуғар, олон қобыты ғығар, қотой қылы ұлутық, қыталық көтерді керетік, жөғөй ғотыну жоғыннық, оғы қайдырын күні, орайыттанылығын, әтен тыңнан береғін, оньон көрілен қалығын. Уважаемые сородичи и гости, давайте же станцуем в славной долине Анях
хороводный охохой, как орлы величаво, как стерхи красиво, как кони степенно. Повеселимся от души, попоем во весь голос. Ағыз қаттығаста қарағас маған қаллан, алын кырытыгар дайдыла. Үз қаттығаста үрдің мәға қаллан, үрідеттігер олықтақ. Араңатчылыр аналлақ, үті айылар бұд. Көксүттен тәхиннәқ күн айы оғылырын, арғағыттан тәхиннәқ айңатқан аймағын, көңіллән көрілеп піккетігер, ания дайды абыраллақ олығыр, алған айқаллап піккетігер, орта тұру дойды жоллы олығыр, олықтан оңып пүккітігар, сүйіқтәғ бейбіт, сүгіріебіт, қол жүктәғ бейбіт, қонқуебіт. Добрые божества Айы, обитающие на нижней кромке восьмиярусных желто-белых небес, милосердные божества Айы, живущие на верхнем слое трехярусных высоких небес, мы кланяемся вам, сгибая станы, склоняя головы в знак великой благодарности за то, что позволили нам устроить праздник для детей Айы с поводьями за спиной, для родичей Айынат с уздечками на шее, благословили на счастливую жизнь на изначальной матери земле, дали волю повеселиться на шире серединного мира. Олоқны сиригер алгыстақ аңя қочытугар өлі оқымаға 10 түрдіс олонқы ғыға. Кен далағын нақтық, оны үрдік тахымнақстық аста. Кыржык оннук хас бидди терехини бука барыттон күйөха кыраннан биһиги көрөчүлөр бүт көрөңгөт олонка ыгыгын тыынын эккетигер каңгытыгер иңеренеңгет манна түспит алгыгынан эхиги күй суак иңеренеңгет аны жамантан сыл бир соустата эхиги аяр тутар улагатыгер хамнаскытыгер өрү сетихер акелега оттон бүгүн биһиги каракпыдалыгар ытык доога олонка ытык доогатын биһиха өлөкөмө улуһуттан үөһэ билүү улуугар тийде онон үөһэ билүү улуухун жона сергете bu manlık sastavtaq delegatsiya ıtık doğan olan dolguyan turallar. Yühebililerge uruy! 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 Onun yühebili uluğun deputatların sebiyetinde resiletilen Nikolay Nikolaevich Nikolayev bu olonqı hığın körsürge bölümün toğulayıqqa. Değer delibi Nikolay Nikolaevich yühebiliğe de 15 olonqı hığıға de bolağam ehil de ehigi nasrenyağı kaydağı. Allah yüz bürgan işgay. Tam bu Respublika 100 yıllık yübileyin kösegitıllar 15 yübileyinne onun kahırın doğatın tutan turamıt bege saka canı sergetin hi bulakta ühebili onun kahır gelen günde vecid bulagıtır ınıravut ülakam nas uze haqalına tura. Hede delibi de sebide. Eyvallah. Maqtany qaja gördük ottu üyebilüge ane ehil bihige olonqa hığın eme yörü kötü körsökpüt olonqa hığın algı ane ehil üyebilü serigar otugar tühega otton üyebilütten bihige seden Nikiforovich Barakovput Respublikanı törtespet ıtık kehebit töröbit duydu tur otugar bolara bu eme ulhan soltalak Respublikavi söz salakı bilöyn körsö otton karaçlar bit bu gün ustata dıgın onyutun dağını etenne bu olonqa hığın barı tahımnak körekterin dağını gördüler ettiler anı otigar Körəçlər bit, ağa sefirge, emi bu gorduk, xayan dağını mançarı onyoların körər gütüger ıngıra bit.
Onunca bu ölüyokme oloqtaqtorun bu olonqa hıgar bari kıttıbıt, bari ülelespit, jammutugar, sergebitiger, bağarabıt, bihatton maqtanar bollaqbıtçı. Bu qasta 2 günne olonqa hıgar de bu olus keng dalahın aqtık belemnenen orduk üçgeydik ıttılar demit. Bu kabargatır maqtanabıt, çirgel turuktaq bolargatıgar, onna kıtanaq drobiyani örütün üyerek ötesılcagatır bağırabıt. Olonqa hıga tümüktemetinden ehil, üyeheblüge gerçeğe kaderi! Bodoyu tulak bolacağım. Призеры и победители в спортивном соревновании «Уриолан» среди юношей, представителей Алекминского района. 3 место – Сурен Аганисян. 2 место – Константин Осипов. Победитель – Василий Корнилов. Алекминчане. Bugün denilata kulunu kıgasatta kuya kus turbakatırı kustuptağı yığın kergellek keptene ken sirinen targatın Ottağ boluton yurda ulu darın bukatır ürün tunaqlığın ostan tüspet nomoğa uran kay sakağa ulattın